New Trap Integrated Territorial Organization HITO aka arpu artrek menaitung arajar arpusan. Kelali ikendo yu menteri ketenat penmi boarding kejelau eti mandal ban pak tuklar halor ke jing bam pentrekam yak Enhanced Duty Allowance dak MEECL cegi volunteer ketenat home guard. Hagdor khas bagi sang HITO kal IT ho eti mandal kal ong bagi MEECL kam chimla ko ongu ikijing petha jong sarkar na ketenat civil defense bat home guards. Hakabai de bagi jingsi ki Enhanced Duty Allowance cegi ni ki volunteer ki beli jihikai beli thong dak MEECL. Ki volunteer ko home guard ki dan ke jingkit kle ban pendap nong tre ki jaka bo boarding kumjuk ki mar ki mata ki bakongsan jong ke MEECL kentup ki power station, substation, ki store, ki office, ki revenue collection center, ki checkpoint bat ki gate. Wala ki de ki kam ki bakongsan re kini ki volunteer kim shimlayo e ka bainong ka bala kentio kat kum ke jing betha jong sarkar. Kahito kala kentu yu menteri bantuklar halor kene kam ban penting kena bagi MEECL kan ko ngo ikijing betha jong sarkar. Hakabai dai bagi negeri sio. Kahito kala kenturu yu eti mandal budai ban betha mardor ya ke MEECL bagi ban ko ngo ya kinu gijing penmena ke bepenmi da ke sarkar. Nolo kani kala kerpat ru ikatenat bandroi ke road map halor gijing pentrei kam ke hukum bala penmi da ketenat personal nanta ke Meghalaya State Electricity Regulatory Commission na gaventa ban pendap ya bro ki kam bathli bala menjur managapor. Loong yang kini ru presiden ke hito ubak don bok dekar. Kani kadai bentang ye jonggi MEECL mo kamdai le bro ka ki civil defense. Kat kum bagi hadin bagi yo kini ki documents ki ba fair kini ki circular kini ki order kini ki notification ngilap ba hadu menta kini ki volunteer jong ka home guard ki ba try hapo MEECL kimyo rekat pun ke belang implement ya kata increase proportion dan ni ya kata high skill plus ya ka 10% ke high risk allowance but she spark ya ka washing allowance tengi na kalian bajoli ni bahai de kecito te kalau kaji kendo ko bastuna bana kalian semua par minister ula pan kopi ya kan ka wages ka dor jang ko wages te ula ai ka commitment shim ya kan initiative bantu keu ya kan ka tulok jang ki volunteer kan dia ni kumat misai hau arterik or lighterik umi arcara sa kebuat jabatan itu jabatan MEECL kalau franchise baliban penterikam no ya kata wages yang highly skill hang ne kalau thoma high skill category plus 100 washing allowance and 10% risk plus per month kabum kila de ki pun ini ki kena bidungi ki patre hatu ka civil ka volunteer kimyo shutang hapo saja bere kimyo arpo tam ka ba ni pat nomor ba ho ni kan le ka shai mentala sausna menjual tu ya pi ka MEECL hapo kami ke department juga di volunteer ke klaim recruit ke idea bagi wanru nomor nilai ba kini ki volunteer haba ki shimti ya ketika kam jong kita ke belum regular ki ba seyo pe ba prapo new po prapo aja te ni omai sarkar kan yu ba pensiu ya kini kataru as perlu ban pentrikam implement ya kini ka ai kiba kila le kaba kila exploit itu kata tanda kalian mau jong minister ula ai ko commitment ba Inshin kaya kini, but hagi ni kisah ukot ukut, but lasai uang bagi masyarakat itu bagi negara halal kini.